byinshi wamenya kuri Kendrick Lamar, umuhanzi w'icyamamare mu njyana ya rap wataramiye i Kigali. Warozi ko impano ya Kendrick Lamar yavumbuwe afite imyaka 16. Ibi ni bimwe mu byo wamenya kuri uyu muhanzi wa rap uherutse gushyirwa ku rutonde rw'abahanzi 50 b'ibihe byose ba rap muri Amerika no ku isi yose muri rusange. Uyu mugabo w'imyaka 36 yavukiye mu gace kitwa Compton muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka w'1987. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Kendrick Lamar Duckworth. Ubu afite izina ry'akabyiniro rya King Kendrick, ariko iri zina ntabwo yaritangiranye ubwo yatangiraga urugendo rwe rw'umuziki mbere y'uko agera ahageze ubu. Kendrick Lamar yemeye gutaramira iserukiramuco Move Africa rikazajya rigaruka uburyo bwo gukemura ubusumbane ku isi, guhanga imirimo n'amahirwe y'ishoramari ku rubyiruko rw'uyu mugabane wa Afrika. Kendrick Lamar nawe yazamuwe n'impano ye nyuma yo kubona amahirwe meza yo kwiteza imbere. Mu myaka 10 ishize ubwo yazamukaga yashyize hasi imirongo ya rap ati I'm a Machiavelli's offspring, I'm the king of New York, king of the coast, one hand I jungle and birth. Ni mu ndirimbo Control yakunzwe cyane yahuriyemo na Big Sean, muri yo akomoza ku yandi mazina kuva kuri Drake kugera kuri J. Cole. Ubuhanga bwe mu kurekura imirongo muri rap akora bimukurura abafana n'abakurikira muzika ye ku bwinshi. Urugendo rwe rwakomeje kuzamuka neza kugeza umwaka ushize aho yiganje cyane mu gutwara ibihembo bya Grammy nyuma y'imyaka hafi 10 ari umuraperi urimo kwigaragaza cyane. Ubundi mu by'ukuri Kendrick Lamar ninde? Nyuma y'uko amenyekanye cyane kubera indirimbo ye ya mbere yakoreye mu nzu ikomeye itunganya muzika yitwa Aftermath Entertainment, benshi bitiriye Dr. Dre washinze iyo nzu ko ari we wavumbuye impano ya Kendrick Lamar. Ariko imyaka 7 imbere y'uko Dr. Dre amufata, witwa Anthony Top Dawg Tiffith nawe utunganya muzika yari yarabonye impano ya rap y'umusore wari ufite imyaka 16 aririmba yitwa K-Dot. Mixtape ya Lamar ya mbere mu 2004 yari ihagije ngo Top Dawg Entertainment TDE ya Anthony Tiffith uyu musore amasezerano mu 2005. Mu 2012 nibwo Dr. Dre yahaye amasezerano Lamar amwinjiza mu nzu ya Aftermath Entertainment yashinze mu 1996. Yazamuye cyane abandi bahanzi bazwi bafite amazina akomeye nka Eminem, 50 Cent, The Game, Silk Sonic, Busta Rhymes n'abandi. Ariko Lamar yakomeje gukorana muzika na TDE Top Dawg Entertainment ya Anthony Tiffith. J. Cole, umwe mu bahanzi b'abahanga mu njyana ya rap, umuhanzi kandi ukina basketball ndetse yanakiniye mu Rwanda by'igihe gito mu mwaka wa 2021 ubwo yakinaga mu mikino ya bar. Muri uwo mwaka wa 2021 nibwo yaheshuye ko ari we wasabye Dr. Dre kuzamura Kendrick Lamar muri Aftermath Entertainment. Dr. Dre yavuze ko atari we ugomba gushimwa ko yazamuye Kendrick Lamar, ko ahubwo uyu muhanzi ari we ubwe wabyikoreye kubw'ubuhanga budasanzwe yifitiye. Lamar watangiye muzika yitwa K-Dot kugeza ubu afite album 5 zo muri studio, compilation album imwe, extended play EP imwe, mixtapes 5 n'indirimbo ziri zonyine 65 zirimo 44 yakoranye n'abandi bahanzi nk'uko biri ku rubuga rwe. Album ze ni Section 80 yo mu 2011, Good Kid MAAD City yo mu 2012, Top Pimp A Butterfly yo mu 2015, Damn DAMN yo mu 2017 na Mr. Moral and Big Steppers yo mu 2022. Album ye yo mu 2022 yatwaye igihembo cya Grammy nka album ya rap y'umwaka. Lamar azwiho imirongo ya rap y'amagambo y'imbamutima zikomeye anogera amatwi agacengera imitima y'abayumva. Indirimbo yitwa Humble yasohotse mu mwaka wa 2017 niyo y'uyu muhanzi yageze ku mwanya wa mbere kuri Billboard Hot 100, niyo yacuranzwe cyane kuri Spotify na YouTube. Kendrick Lamar amaze gutwara ibihembo bya Grammy 17, ubu ni uwa gatatu inyuma ya Jay-Z na Kanye West bo bafite Grammy 24 buri umwe. Mu gihe inyuma ye hari abahanzi nka Eminem ufite Grammy 15, Pharrell Williams afite Grammy 11, hakaza na Lauryn Hill ufite Grammy 8, abandi nka Dr. Dre, Gambino na Lil Wayne nabo bazi inyuma ye mu 10 ba mbere bafite Grammys nyinshi. Icyamamare Lamar muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo umenye ko umuhanzi akomeye koko ushobora kubibwirwa nuko yaririmbye hagati y'ibice bibiri by'umukino wa nyuma w'imbaturamugabo
wa shampiyona ya football y'abanyamerika izwi nka Super Bowl. Ni muri bya bitaramo bizwi nka half time Super Bowl. Kuri Diana Ross, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Maroon 5, Katy Perry, Beyonce, Jennifer Lopez, Britney Spears n'andi mazina akomeye muri muzika, wongeraho n'irya Kendrick Lamar kuko nawe ni umwe mu baririmbye muri iki gitaramo Super Bowl half time. Umwaka ushize Kendrick Lamar n'abandi bahanzi b'ibikomerezwa b'ibihangange muri rap nka Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige na 50 Cent bakoze performance y'akataraboneka yo ku rwego rwo hejuru hagati mu mukino wa Super Bowl i Los Angeles. N'ubu benshi bakavuga ko iryo joro King Kendrick wari aririmba mu mujyi anavukamo yanaryohewe no kuba ikipe y'iwabo ya Los Angeles Rams itwara igikombe kizwi nka Lombardi Trophy. Mu ntangiriro z'uyu mwaka ibinyamakuru Billboard na Vibe byashyize Kendrick Lamar mu bahanzi 50 bakomeye ba rap b'ibihe byose. Kendrick Lamar afatwa nk'umuhanzi w'ikamba ry'amahwa. Ku gifuniko cya album ye iherutse ya Mr. Moral and the Big Steppers, Lamar aboneka yambaye ikamba ry'amahwa kandi kuva ubwo yakunze kuboneka aririmba araryambaye. Grammy.com isubiramo Dave Free ukorana bya hafi na Lamar mu guhanga ibishya avuga ko iryo kamba ari uburyo bwo mu mana bwo gusobanura intekerezo z'iwabo mu bwana bwe. Ikinyamakuru Vogue kivuga ko ikigo Tiffany & Co aricyo cyakoze iryo kamba ririho uduce duto twa diama tugera ku 8,000 kandi byafashe amasaha 1,300 mu kuritunganya. Kendrick Lamar ni umugabo udakunda gushyira ubuzima bwe bwite hanze. People Magazine ivuga ko kuva mu myaka myinshi ishize Lamar azwiho kuba yarakundanye n'umukobwa umwe Whitney Alford. Uyu bakaba barakundanye kuva bakiri mu myaka 10, bikavuga ko baniganye dore ko bavuka mu gace kamwe. Kuri ubu bafitanye abana babiri, umukobwa witwa Ozzy n'umuhungu witwa Enoch. Kuva Lamar yasohora album ye Mr. Moral and the Big Steppers nibwo Whitney Alford yatangiye gutangaza ku mbuga nkoranyambaga ibindi ku buzima bwe na Lamar n'abana babo. Uwo Kendrick Lamar wanditse amateka yo kuba umwe mu banyamuziki bakomeye uri ku rutonde rw'abaraperi 5 ba mbere b'ibihe byose ku rwego rw'isi uririmbiye Kigali, aho ayo mateka ayanditse bigizwemo uruhare na Global Citizen imuzanye mu gitaramira muri BK Arena mu gitaramo cyiswe Move Africa. Ibyiza nk'ibi bijye bihora bikubanzaho. Subscribe. Urakoze, dusubira ubutaha.